Ispod tvrđave sa drugarom Leonom i istegnutim ligamentom. Nema nikoga. Bobane, opet se moliš. Sve ćemo ovo na Facebook da stavimo, ajde. Boban, Grand Holiday. Gde su otišli? Levo, desno. Teško da... Gdje ima svetla na kraj? Gde ima svetla? Spusti telefon. Ima. I tako su se Boban i Laki izgubili i sljedeća 2 mjeseca su lutali. Čekaš drugara sljedeću turu kad pođe na stan. Stižemo. Pogledajte, ovdje vam objasnim stvar. Našli smo tajni izvor. Vidite da nismo malo prikaz uključali. Aj samo nek Veru drži lampu. Može? Znači, da to nođe raširimo, samo daj. Evo, ako mi drži. Evo pokažem. Pogledajte, mi smo danas ušli ovdje. Pogledajte, znači parkirali ste kola, odnosno autobus, samo minut, evo ovdje. Prošetali smo se, ušli smo ovdje. Pogledajte šta smo prešli danas. Hop, hop, hop. Hop, hop. To bi autobus za 2 minuta. Izašli, ušli u envelopku, išli skroz ovuda okolo.